دما خوش ببینرین هیجا ایرو 20 سبات 2024 روشان روژا سه شمه بویر و گشتن هری سرکه ین دناوا روشه ده قومینه مجوره حول بدن ده نوانو چین داویا روشه ده پیشکش بکن. لدورین جدا ین باکور روشتات سوریه به آرمانجا آزادیا فیزیکی یا ریبر آپو کمکرنا امزان هاتیه دست بکرن ایرو به صبح انسیاتیفا گل آحسه که بینگاوا کمکرنا امزایان به داخلینیه که دست بکر بک خاطین لحرمی تقص کرن که به آزادیا ریبر آپو آزادیا همو گلان بیکانه. لحرمی روزانه پیشگیری به بینگاوا کمکرنا امزایان با ریبر آپو را زیده دبم. دوی چارچوبه ده ایرو انسیاتیفا گل آباجار حسه که بیشتربوینا خویا به پینگاوه را گهاندن. پینگاوا کمکرنا امزایان به داخویانیه که دست بکر. هاتنا 25 سالوگرا کمکرای ناف دولتا لیسر ریبر آپو د 15 سبات ده یا گو کسایت ریبرتی ده د پروژه براتی گلان لهرم روجهلاتا ناوین ارمانج کر. جخوا هنجی دولتا ترک و هزین کمپلگر بردوامن دوی کمپلی ده دریا فرسکرنا تجرید دم درج لیسر ریبرتی بهتری 3 سالان و دوری حمی نرخن مروواهی داخویانی ده انسیاتیف بانک نشینین هرمی کرکو تیولی پینگا و کمکرنا امزایان ببن. هر وها بانک لرخصتنی مرووی حقوقی جی کرکو دمل دست دسواردان جی تجرید را بکم. لتلتمری جی کمیته دروژا ددوان ده خباتن کمکرنا امزایان دوام کرد. تکیلدار خباتن کمیته کمکرنا امزایان بردف کی انسیاتیفا گل آتلتمری محمد الاحمد کود اف پینگاف انسیاتیفه که گل آهمو پیکاتیانم. کمیته نافچه هولی جی ده تفگری دنم. پشتی تاخم باشور کمکرنا امزایان دروژا دویمین ده لتاخم باکوری نافچه دست پیکر. پینگاف لقامشلوجی بجوش دوام دکه. والاتی یک جی پیکاتین عرب کود ام قدش ریبر اپو برنادن امی ریبر آشتی رزگار بکن. اف درجی تربیسپیهیم. لورجی اندامین تفگرا جوانین شورشگر دست به کمکرنا امزایان کرن. ده همان دمه ده خلک نافچه گرکی لکی جی به داخویانی که پیشگیری خویا به پینگا ویره را گهاند. حتی گوتن جبو شکاندنا تجید ام به هر آواهی چالاکیان لدار بخن و ده تکوشی نامه قد نراوستم. دروژا ددوان ده لتلحمی سجی پینگا بردوام دیکم. اندامین پارتین سیاسی لنافچه امزین خوش بو آزادی فیزیکی یا ریبرا پودان. ده ناوا کامپین کوچبران ده جی امزه هاتن کم کرن. کوچبرین گری سپی امزین خو بجوش و کلجاندان و گوتن ام آزادی فیزیکی یا ریبری خود خوازن. کمیتین دلخوازین لمن بچه کج مجلس سیویل و کومینان هاتنا آواکرنجی جبو پیکانینا آزادی فیزیکی یا ریبرا پو دست به کم کرنا امزیان کرن. نشه باجی کم کرنا امزیان جبو آزادی فیزیکی یا ریبرا پو دروژا سیان ده لنافچه افافین و کامپا سردمی بردوام کرد. دلگاسیونا نامنتوی یا لدیجی تجریدی سردانا بیرو حقوقی 100 سالی کرد هر دیتنه ده پارێزەرên rêberapô têkildayê rewşa tecrîdê agihîdan şandeyê şandeya navnetwê jî diyar kir ku divê êdiyê rêberapo bêyî berdan û got neçareserkirina pirsgirêka Kurd hên jî bandorê li Tirkiye û herêmê dike. Têkildarî tecîdal dijî rêberapo delegasyoneke navnetewî ji Ewropayê çû bajarê Stenbolê yê Tirkiye. Şandeya çareseriya pirsgirêka Kurd û delegasyona navnetewî ya dijî tecîdê wê di rojan li vir serdanan pêk bîne. Navnîşana şandeya îro ya destpêkê Büroya Hiqûqiya Sedsaliya Parêzeriya Rêberapo dike bû. Parêzerên Büroyê û berdevka karê derve ya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiya Ebru Günay şande pêşwazî kirin. Burada kıymetli misafirlerimiz var. Piştî serdana ku çapemeniyê re girtî pêk hat, parêzer İbrahim Bilmez Axfîl got, me têkildarî tecîda ser muwekîlên xwe yên li İmralî agahî dan. Me got ev piştevanî ji bo me gelekî giring e. Em dixwazin pêşîl hewldanên hiqûqî yên ji bo dîtina birêz û caran bêvekirin. Ji ber vê yekê em serdana heyetê gelekî giring dibînin. Şandeyê ji balkişand li ser bangên rêberapo û tevgerên demokratîkê ji bo aştiyeke mayînde û got, lê belê dewleta Tirk timî bi êrişkarî û zextê bersiv davan bangan. Divê çarçoveyê de hate destnîşankirin ku divê êdî azadiya fîzîk ya rêberapo pêk were û ha hate gotin.
ام تجدید سر عبدالله اوجالان وکه بن پیکرنا مافی مروبان و بن پیکرنا حقوقا نامنتوی دبینن و شرمزار دکن. ایدی دم آشتیه و جیانا به هفریه. دما سربست بردانا عبدالله اوجالانه. هیزن رزگاری عفرینی ناسنامه شهید شورش عفرین اشکره کرد هیزن رزگاری جمالباد و گلی کردر سرساخی خواست و گات امی تکوشینا شهیدان به سرکفتن تاجدار بکن. هیزن رزگاری عفرینی به داخویانی که ناسنامه شورش عفرین کو ده انجام قریزا دل ده شهید بویه اشکره کرد. ده داخویانی ده وها بحثا تکوشینا شهید شورش عفرین هات کرن. هفریه ما شورش لعفرینی دناوا مالباته که ولاد پاریز ده هاتیه دنیم. گلی می عفرینی خودی چاندا کبناره و جیانا خوال سر و چانده ده دومینن. دکیلکا چاندا گلری به درکتنا تفگرا کرتا آزادیه ره جبو پاراستنا آخو ولاته ما لدیجی داگرکریه چاندا برخودان پیش خستنم. اف چاندا برخودان جنف شیم پشتی خوره وکی میراته که هاتیه هشتن. هفریه ما شورشی لسر و چاندا برخودان مزم بویم. هفری شورش راستیا دجمن و آرمانجن اساسی نیارین گلی خواه فهم کرد. لسر وان بنگه هم بریارا تبلیبوینا ناوارا فین شورش دام. هفری شورش بو به بشروانه که جی روزانا پرورده آبنگهین آبردوزی و لشکری دید. سال 2018 لدیجی ایریشین دولتا ترکا داگر کر آل سر آخا عفرینه لگوری ارکو برپرسیارتی آخواه رول که گرینگ لیست. جروجا یکمین آتبلیبوینا ناوارا فین شورشی و بسوزا دابو گلی خواه و شهیدان حتی گیلیا داوی گیره دایمام. هفری شورش لپی خواه میراته یک مزن آتک کوشینه و هفریتی یک مینا کشت. هیزین رزگاری عفرینه هری داوی سرساخی جمالبات و گلی هرمی را خواست و گوت. ام وکی هولین هفری شورش سوز دادن کود شخصی ویده امی ببن لایق همو شهیدین خواه و میراته آتک کوشینه کجبو مهشتیه به سرکفتن تاجیدار بکن. ام سرساخی دسری در جمالبات هجایا هفری مشورش ره و جحمو گلی خواه ولاد پاریز را دخوازن. لگوری داخویانی ناسنامه شهید و هایم. اسماعیل اکریمه به ناسناف شورش عفرین لعفرین جدایک بو 18 سباتا 2024 شهید بوم. لشب و حلبی به مراسم گرسی جنازی سی جانگورین آزادی هاتا غرکرن لحسک دربیسی دیرک و رقای مراسمین سرساخی جبو مرباطین شهیدان هاتن لدار خستن بجداران گوتن اوی سری لهمبری ایریشان نتوینن او دست کفتین شهیدان بپاریزن. لشهبا جبو اوغر کرنا جنازه شروانی هیزن رزگاری عفرینی اسماعیل اکریمه به ناسناف شورش عفرین و جنازه شروانای یپجی شیلان عفرین مراسم کاتب دار خستن به هزاران جو کوچبرین عفرینی و خلق شهبای بشداری مراسمی بون. دا آخافتنین لمراسمی هاتین کرنده و ها هاتا گوتن شهیدین مجبو پیک آنینا ارمانجو دو زنگل خواه و پارستنا آخا خواه جانی خواه فدا کرن. لحلب جی بسدان جشینی انتاقین شیخ مقصود و اشرفیه جنازه شروانی پیگه امین عبدو بناسناف باکور عفرین لگورستان شهیدان اوغر کرن. لمراسم ده کسین کو آخوین بحثا فداکاریان شهیدان کرن و گوتن اوی حتی داویت بکوشن و خوینا شهیدین خواه لعردین هیلن. وتهديبوني حلب 2018 جهو دينوكا شهاداتي تبقى بسدية كان 2024 شهیدان مراسم سرساغیه ین شهیدان جی لکانتونا جزیر و رقای هبون. الدرجي كانتونا حسكية نفر شينيين كانتوني جمال بادين هردو شروانين يباقي محمد مانو وبشار محمد را سرساغي خستن لدربيسية جي مراسيما سرساغية يا شروانا يباقي رونيا محمد علي بناصناف جياجين دربيسية هاتن دار خستن. بمراسم ده اندام مجلس مالبات شهيدان
مردیه خلیل سرساغی دا مالباتا شهید و گوت وینا جنین لباکو روشلات سوریه جه ایریشین دجمن بهستره نتنی لحسکه و دربیسیه لدیرکه جی شینیان جمالباتا شهید بهیه عبدالمجید بناسناف زین جین داره سرساغی خوستن. لورجی کسین کو آخری گوتن اوی دستکفتین شهیدان بپارزن. شینین کانتونا رقای جی جمالباتا شهید احمد عباس ره سرساغی خوستن. هیزن آسایش را کاندن که وان سیخوره که دولتا ترکیه دایر کرگرتنه آسایشی مکرهاتنا چته جی پارو کرد. ناوند را کاندن یا هیزن آسایش لسر مالپره خواه مکرهاتنا سیخور بلاف کرد. لگوری ناونده سیخور بناوی احمد حسن الجاسمی جگون دواره تلتمری یا او لخوا مکرهاتیه که او جعالی استخبارات دولتا ترکیه دایر کرد و بریا بسمام خواه او افسره که دایر کریه هاتیه ارتاد کرن. ناونده دیار کرد که دما هولدانا سیخور اکشاندنا وینین نقطین هن ناوندین خدمت گذاری لقامش دو هاتیه گرتن. ناوندی دازانین که اف سیخور ده داویا 2023 ده جه ترکیه بربه هرمی و هاتیه شاندن. ده چارچوبه پیک آنینا پیمانا جواکیا مجلسا گرانیا دموکراتیک ده 12 کانون ده هات اری کرنده مجلسیا قانون دادگاه هف پیمانا جواکی اری کرد. دجوینی ده دستیا هفسرکاتی یا مجلس گرانیا دموکراتیک مجلس عدالت جواکی دستیا حقوقی و عدالتی او دیوانا کمیته سازکرنا هفپیمانا جواکی آمده بند. رشتویس قانون دادگاه هفپیمانا جواکی دجوینی ده هات خواندن. ده قانون ده 6 5 و 11 ماده هنه. جوان آرمانجین دادگاه مرجین اندامتی بریار حکم و تشیع دادگاه هاتنه دیار کرن. پشتی همو ماده هاتن خواندن او جعالیه بجداران و اندامین دیوانی و هاتن ریکرن. پشتره مجلس گشتی هننامین کو جعالیه مجلس ریوبر و هاتبون پیشکش کرن ریکرن. جوان ارگدار کرنا احمد شیخو و که هفسروک کمیته چافدیریا گشتیا ریوبریا خواسر هات هلبجارتن. نبیل چاوش و که هفسروک مجلس عدالت جواکی او طرف احمد العثمان جی و که جیگرا مجلس ریوبریا خواسریا دموکراتیک آهریما باکور و روشلاتی سوریه هاتن هلبجارتن. دولتا ترکیه دایر کرد بو سدما کو بیتری 2 میلیون و نیف خلکین کانتونا جزره بی الکتریک و آب بمینن هفسروک دسته انرژی یا کانتونا جزره دبیجه حتی نها جبر درفتین کم و نکارن جین خرابوی چه بکن. مهک در باس با و هینا هر تشتوک خویه. ستاسیونا سویدی ستاسیونا مازن آل کانتونا جزیریه که پدوی غاز و کهربی دابین دکر لینها جخزمت درکتیه. او استاسیون 18 کیلومتری اندکه و باشوری باجاری رمیلانی ده 40 کیلومتر جی دوری سینور ترکیه. جبنداوين هاري مازن لسوريا وكبنداوا تشرين تبقى او بنداوا ازادي كهرباء هاد في ستاسيوني وجور ايدي لكانتونا جزيرة باراخواجي كهرباء بقاسي 130 ميجاوات دقرت. هروها بريا كهرباء جفي دارد هاتا بلاف كرن ستاسيونين آوي آشخانة غازو بيرن بترول دهات نشغلاندن لينها هر تش سكني مايا. أنا بقشتي روش هاد جوهرتن شرط ومرج بيتر زحمة بون كهرباء تأمين كرنج بندافا جور روشي دمينة في شرطك أساسي يعني جور آف هبه ممكن كمية كهرباء تأمين بده أو كمياجي بيت تأمين كرن كمية قلقي بسيط وبتوجك ممكن بس صازين استراتيجيك سر أستا هريما جزيرة بيك بين يعني آشا ستاسيوني آفي جبيري آفي وتشتن يعني بود خدمتي قشتي بيك بين داگیرکریا ترکیه بازه چله به بالافرین شرح جاران لسر هفدو او استاسیون کو همو پیدوین شنین کانتونا جزیره جه دهاتا پیدا کرن بمباران کر جوان 5 ترانسین کهربای لوی استاسیون او 7 توربین جی لرمیلان به بالافرین شر بعر دیره کرن یک
êrîtekan stasyona navendî li Bakur û Rojhilatê Sûrî ji sedî sed ji xizmetê derket. Vê yekê bandor li ser tevahiya sazî û xelkên li kantonê kir ku niha neh bajar 10,232 gund 157 firin 1022 dibistan 37 nexweşxane jî bêkehrebe mane û li ser cenetoran debara xwe dikin. Dagirkeriya Tirkiyeyê ji sêzê çile heta bi 16 wê bê serûber herêma Bakur û Rojhilatê Sûrî bingehên jiyanê yên gelê wê bombebaran kir. Di nava wan bombebaranan de şeş stasyonên kehrebeyê li kantona Cezîrê bûn ku niha zêdetirî 2,5 milyon kes bêkehrebe mane. Li gorî berpirsên enerjiyê jî ev stasyonon deverên ku hatine bombebaran kirin wê zû bi zû neyên çeksas kirin. Ji ber xirabûna zêde derfetên kêm êrîş û dorpêça li ser herêmê. Endama Komîteya Têkiliyan kesên wendayên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê parêzer Nesrîn Hesên got, dosya wendayan dosyayeke girîng e û pêwîst e bal li ser bêkişandin gelek wenda hene di zindanên li Tirkiye, hikûmeta Şamî û heta Daişê de ne û çaranûsa wan hîna ne diyar e ji ber vê yekê hevkariyeke mezin ji derdorê hewce dike da ku ev armanc bigêje serê. Alozîya 12 salan a Sûriyê bi kiryarên hikûmeta Şamê yên çewsandinê her wiha şerê Daişê û Tirkiye yên li ser herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê qeyraneke mirovî bi xwe re anî. Yek ji encamên van êrîşan bi taybetî şerê Daişê û êrîşên dewleta Tirk bû sedema wendabûna bi sedan jin, mêr û zarokan li Bakur Rojhilatê Sûriyê. Komîteya Têkildarî kesên wenda ya Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo eşkerekirina çarenûsa kesên di dema şer de wenda bûne dixebite. ما دست بكر ما أنا قاعدة بيانات حاضرتكن جوا مفقودين سر پارێزەر نسرین حسین derbarê avakirin ermanc û hûrgiliyên komîteyê de axivî. Nesrîn Hesên diyar kir ku ermanca komîteyê çarenûs û cihê kesên wenda derxeholê. سالا تشويدة المتحدة بريارك درخست لجهر هزين سر عرض سوريا كو قاعدة بيانات آفا بكن شبو بانكسين كو ونداي أم ناس بكن السيرفي أساسي ريبا بريا خسر برسيف دا شبو في كوميتي آفا بكن شبو أم ناس بكن كسين مفقودين چندن لكونن. Nesrîn ragihandî ku komîteyê têkildarî kesên wenda li heşt bajaran agahiyên kesên wenda berhev dikin. كوميتي خوا كرن حشت كوميتي فرعي هنا القامشلو الحسكي المنبج الطبقة رقة ديرا زوري الشهباية. Nesrîn balkişan ser dosyaya wendayan û bi girîngtirîn dosya binav kir. أو بخود هر دركة دوي دنيا دا شرو بفچون هبل سر عردي ونداي تشيدبن دوسيا ونداي دوسيا هرينغرينغن دوي كو مرل سر بسكنه. Nesrîn Hesên destnîşan kir ku wendabûna mirovan yek ji encamên şerê dirêj ê li Sûriyeyê. مفقودان الجم دولتين الجم داعش الجم دولتا تركين أم نكارن بجهن هركسي فدبي تعاون هبش بو أم ناس كن جيبا مفقودين أنا الكون. ما خلت منطقة ما دورت وصلت العامودة. جناب نافي هدى أحمد باشا جگوندي حمدان إيه نافچيات الحميسة باجاري قامشلوية گوریوی حواس نجم ایسی سالی شروانی کینین پاراستنا گلیه بگیبو ده سال 2014 ده دما شری لدیجی داعشی ده لسریا انفوری وندابو جوی دمی به حتی ایرو تو آگاهی جتونیه هدا گود 10 سالن گوری من وندایه من بری خدایه وی کومیتیه به هیویا هنبونا چارانوسا وی و دیتنا ویمه از دخوازم بزانم ساقه یان مریه افروشا بصدان مالباطانه جن میر و زاروک چون Komisyona Ziman Çand û Perwerdeya Kenekê, Komîteya Perwerdeya Kecekê û Komîteya Perwerdeya Kejekê roja zimanê dayikiya Cihanê pîroz kirin. Aliyan diyar kirin ziman nasnameya gelana o gotin pêwîst e gelê me li her cihê lê ye axaftin û nivîsa bi Kurdî weke çalakiya bêmirana ya zimanê dayikê bibîne. Komisyona Ziman Çand û Perwerdeya Kenekê, Komîteya Perwerdeya Kecekê û Komîteya Perwerdeya Kejekê roja zimanê dayîkê ya Cîhanî pîroz kirin. Kenekê diyar kir ku zimanê Kurdî
یک جناسنامه کفنار یروشلاتا ناوینو گوت. لی پشتی پارچکرنا کردستانی شالیه دولتین داگر کرده سیاستا انکار و تنکرنا زمانی کردی هینا جیتی مشاندنه. دیویواری ده ارگی سازی نارنتوی او مافی مروبانه کل همبری وی ظلم دولتان بیدنگ نمیننه. بدومداری کنگی سپاسیا همو هولدانین تکه کسی و سازین دواری پاراستن از زمانده دخبتن کر او ها گوت. ارکا حکومت هریما باشور کردستان و ریوبریا خوسر آ روژاوای کردستانیه دواری پولیتیکای زمان و پلانسازی زمان ده کار و خباتا لهونیزی کرن و پاراستنا زاراوا و بنزار زمان کردی دیخن روژه و استراتژیا کارین خواه. جبو پشتگیریا وان خباتان کنکی آنی زمان او آمدن و هیوی کرکو زمانی مهردم جپیشن گن زمان جیهانی با کمیته پروردیا کجکیجی بسرناوی زمان نتنی آوابونا هشمندیا جواکیه هر وصا هیمان بنگهینی آواکرنا جواکبونیه افروج دستری دل ریبرا پول همو گلین برخوادی رپیروس گره. که که دست نشان کرد که پرورده یا به زمان دایگی جهمو دا خوازندن رواتر و افتشت آنی زمان. لسر وی همه مدل پرورده روژاوا باکو رلات سوریه جبو همو گلین کل هرم و جهان تکوشنا هبو ناسنامه و زمان دمشینن مناکا هری به همپا یه هزا جواکی و وینا جواکیه. که بانگا خورتکنا تکوشنا زمان دایگی کرو گوته. پیوسته گلی مل هر جهیلیه آخافتن و نویسینا بو کردی و کچالکیا بیمرن یا زمان دایگی ببینه. کمیته پروردی یا کجی بسرناوه زمانی دایگی ناسنامه یا گلانه اف پیامده. به زمان دایگی آخافتن هینبون و پیشخستن خباته که هری خوزایی و واتداره. زمان رمزی هبون اصل و ناسنامه مروه. کسی زمان خوونده بکه اصلی خوشی ونده که. جبو مروف خودی اصل به شرط دسپیکی به زمان خود سربلند به. که جگی داخواست شهر کردگی کرکولو دورا سازی ماموستا و کتکارین زمان دایگی بچوین ده هر گاوا جیانی ده بکردی بحزرین بکردی با آخوین و بکردواری هبونا خرابار بکن. گریلیان دوازده چلی لحریما زاپی لدجی ارتشا دولت ترکیه داگرکر اپراسیونه که شورشگری پیک آنی بون ده اپراسیونا ده دو گریلا شهید و 61 داگرکرین دولت ترکیه جهات بون جزا کرن اشکر بکو گریلا سرخوابون سرحد نوا اپراسیونی ده چالکیک یا فدیانه پیک آنیه فرمانداریا بریارگاه نپگی ناسنامه کو شهید سرخوابون لپی خوهشتی برای گشتی re parvekir. گریلاین آزادیین کردستان 12 چلیا 2024 لگری آمدیه یه بسر هرما زاپی لدجی ارتشا ترک آداگیرکر اپراسیونا شورشگری یا شهید حلمت دیرلوک پیکانی بون. د انجام به اپراسیون ده 61 لشکرین ترک هاتبون کشتن گلک جک و جبرخانه وان هاتبون دست سر کرن. دو اپراسیون ده دو گریلاین بناوی سرخوابون سرحد و رزگار چاورش شهید ببون. شهید سرخوابون دناوا اپراسیون ده لدجی داگیرکران چالاکیا فدایی پیکتینه. لی شهید سرخوابون بریا بشداری اپراسیون شورشگری به او چالاکیا فدایی پیک بینه نامه اکیل پی خود هیله. فرمانداریا بیریارگه ناوندا پاراستنا گل اب نامه برای گشتیر پاروکیر. اف دربجی دربکه دیتره امی سابق که او دجمن و داره وره پرش خواندن یعنی که جاره کردنی بری خودم دا روجاوای زاپی که بفکره یعنی وسا ایسان نینه که وسا وره سروی آخی ببینه. شهید سرخوابون دنامه خود بالید کشنه سر گرینگه اپراسیون شورشگری و دبیجه امتنی وکه کسک ناچن و چالاکیه د شخص مده دیروکک او گلک بسر دجمنده دمشه او حساب جه دپرسه ام بوی هشمندی او بوی باوری بسر دجمنده دچن براستی ام تولهلدانا دیروکینه لوراجی دوی ام ارکو برپسیارین خود اصل هری بلند بجیه بینن او ببن دنگ او برسو جقیرینا دایگین کردستانی ره
دوی ام جبو پیشروجا زاروکین ولاتê me berdêlan bidin. شهید سر خوابون دبیجه دوی دجمن سر خاکا کردستان بهیسانی نکار به بمینه و ها دوام دکه. ام بکن دجمن لور بشکه و دما جاره کدن بری خو بده زاپی ویزانه به هاتن و ماین لوان خاکان او قاسنه هیسانه. ام بوی روح و بریاری لبر دجمن رابن. اف لهمبری ریبرتیا ما گلی ما هورین ما و فرماندارین کو ام پرورده کرنه خورخنه کرنه مایه. شهید سر خوابون بالی دکشنه سر تجیدا گران یا سر ریبر آپو و نامه اخواه بوان گوتنان بداوی دکه. د شخص ریبرتی ده لسر گلی ما تجرید هیه. جبو شکاندنا تجرید چیجی دستی ما بی ام آماده نه. جبر یک و ما آفران دیه و ما آنین وی روژی ریبری مایه. هری داوی ما د شخصی حوال اردال و روژهات ده خنجرک لدل دجمن دا. امی دی سالی بدن. حتی که تجریده لسر ریبرتی من رابه و آزاد ببه چیجی دستی ما بی امی بکن. هپی جناسنامه گریله کل هرما کوتو لید کمینا هیزن ایرانی ده شهید بو اشکره کرو گوت هفری مدجوار بی ایدولوژیا خویا و باوریا خویا ج سرکفتنه بو ملیتانه که آپویه میناک. Navenda ragandin û çapemeniya HPG nasnameya gerîlayekî ku li herêma Koto li ya Rojhilatê Kurdistanê şehîd bibû eşkere kir. HPG tekîldarî şehadeta gerîlayê şehîd ev agahî parve kir. Hevreyê me dijwar Elbak 26 Kanûna 2023 dema li herêma Kotolê di nava tevgerê de bû ket kemîna hêzên Îranê û şehîd bû. HPG di dewamiyê de qala tevkoşeriya hevrê dijwar Elbak kir û wiha got. Hevreyê me bi jiyan, sekin û şerê xwe bû milîtanekî apoyî. Siyaseta qirkirin û qatliyamê ya ku dijmin li hemberî gelê me reva dibîne, kir sedemê têkoşîn û her kêliya xwe bi mezinkirina têkoşînê derbas kir. Di vî warî de bû xwediyê jiyan û têkoşînekî bi berhem. Ji xeynî tecrübeya xwe ya birdozî bi hevrêtî, baweriya xwe yê kûr û pisportiya xwe ya di hunera şerê gerîla de bû milîtanekî apoyî yê mînak. یه نو تفجیر آزادی دجوار الباک و نو مالجی انگین دمیر از جن نالچوانی باش کاله یادم دنیای HPG di davî de ji malbata hêjaya şehîd û tevahiya gelê Kurdistanê re sersaxî xwast. Li gorî daxuyaniyê nasnameya gerîlayê şehîd wihayem. Ergin Demir bi nasnav dijwar Elbak li Wanê ji dayîk bûye 26 Kanûna 2023 li Kotolê şehîd bû. Serokê Lejneya Çandinî û avê ya li Parlamentoya Iraqê Xezelî got ji ber Tirkiye têkildarî dosya av û parastina ewlekariya Iraqê nabe alîkar divê peywendiyên xwe yên aborî pê re rawestîne. Rejîma dewleta Tirkiye di her fersendê de xaka Iraqê dagir dike. Hem wextî vê rejîma Tirkiye aboriya welatê xwe yê ji ber siyaseta desthilatê têkçûyî li ser pişta Bexdayê hewl dide baş bike. Ev yekê li nava Iraqê jî dibe cihê hêrsê. وتم التباحث على قضايا مهمة وأساسية. Serokê Lejneya Çandinî û avê ya li Parlamentoya Iraqê Felih el-Ghezalî diyar kir ku li ser xaka welat nod û çar barageh û nuqteyên dewleta Tirkiye hene. حيث كما هو معلوم هناك بعض الملاحظات المثبتة. Felih el-Ghezalî anî ziman ku hem wextî vêyekê Tirkiye derbarê dosyaya av û parastina ewlekariya welat de wan re nabe alîkar e. هذه الزيارة هي أيضا للعمل التضامني والمسؤولية التضامنية بين السلطة التشريعية. Ghezalî ji ber vê yekê got ew dixwazin pêwendiyên bazirganiyên Iraqiyên bi dewleta Tirkiye re werin rawestandin. Serokê Lejneya Çandinî û avê ya li Parlamentoya Iraqê da zanîn ku salane bi qasî 24 milyar dolar bazirganî di navbera Iraq û Tirkiyeyê de têkirin. Ev ji bilî hebûna 600 kompanyayên Tirkiyeyên di nava xaka Iraqê de kar dikin. Ji dawiya sala 2023 ve
دا آستا جوردا وزیر کار درویه ترکیه سروک میت و وزیر پاراستنی ترکیه سردانا عراقی کرن. نوچین ما بداوی بون هر شاد بختار.